Abinazi abatakamanyurwe burgo hamwe n'ebigendererwa byabo batahire district ya Bushenyi kandi batandikira umuzigo kutema abantu nyekiro kandi nabatware binte biri musente amasubo hamwe n'ebindi. Cyareki kizirema abasuma abatemu abutakwitegereza nibiza mugatiye cyoronka za sayibiri kasayisatwa tukumanyano bargahi kandi benda kikinde cyamane cyabakutwara mbatwara amasumu g'abana tine yabeji baba kampasa mbatwara amasumu barekena mnonga batemere n'abana bishome ba Kampala International University abana bakwika mushanjo batemere abari mu rwaro suka konka zibiro munana bagabatemere abana ababarese mu rwaro kabari abantu bashatu abantu bashobora ku abantu barakurengo muri 10 bariyo n'abatungo bujanjabi ahirwaro rya Kampala International University mtawne yishaka banyuma yo kutazibwa abatemaba bamwe muri aba bari mu mberambi mu irwaro nyongireyo konka ariho mwana umwe ishema mu etabeni mutano wa mwijuru wa mazuru wabariyo IC abatakuga wa kabiri mutano wa byanyuma nawe batakagambira konko wa IC abarukubi se undijo mutano wa murindwa ubwo nawe bona mwene actually watakagamba currently mubarebiri bamwe abataka basero yabwera nyanja muri Shaka Division nibegekera ubuhenda berajurobu uburyo mu cyweka cyabo ebirebi ahamwirimo guruho bwanyuma amashanyarazo mu cyweke iki kurugaho kandi ubwahati gamara okwezi kuona itonga bataka kusaba nsabe mahanda yitweje kuruga ngakoransi kusuma bateme bitara harimo right abantu notokya no mureba ngwara amudi kandi ntitaga security ebeguruguru nabana babajiro kuba baratinga amasomero byangwa batahi kare n'amasomo gabo bagene bagatira mu masahu ufitema abana cyaba wasi babatema babatera babatwara amasumu babatwara sente zabo za waleti ndangamuntu babatwara cumwe hambwe ntitusaba batkora rgecho security bateme bitaro muhanda ubundi cyane cyake kitaranka hariya umwana tubakamutira kubanga no muro musuma bamwe ahabebe mbezi abagambereho na terrorist nibagira ngo nibija kwatanisa na polisi kutandika hekweto cyo kucondoza abinazi abanyangariza bataka umcangeki polisi ikwatanise namahe bataragira town yone byo byazumbyaro bakora patrols so fahati ikirekeki taro kota nyunga cyamane natunjire cyangwa no muntu bati kagambirizo wa polisi ahabwa Bushenyi mpango SP aporotayebwa nagira ngo polisi yatandikiro kucondoza ahanshongeji. Police in Bushenyi district on 10th October 2025 launched investigations into circumstances under which allegedly 10 people were attacked and robbed of their mobile phones and money simultaneously in Shaka Division, Katunusel, Ugejeraje, and Ibari in Bushenyi district during the night of 9th October 2025. A number of the said victims survived with injuries and are currently undergoing medication at KIU Teaching Hospital in Ishaka. Makuraga gasha kwa Olivia na Sasra muri Bushenyi.